Don't meow at me. I'm talking serious business. No meowing. Okay? Good. Aja. Nyeri sirah Ka dokter atuh. sini cabut. Nah dicabut. Kamari oge babaturan nyeri huntu dicabut huntuna. Piraku nyeri sirah dicabut. Sirah itu kabeh nyeri segala kudu dicabut. Pangeran. Minta duit rek renang. Meh naon renang? Nya awak langsing atuh. Paus oge ngopo renang. Amore badak. Oke balikna meuli bubuahan. Kenaon buah-buahan. Ame alus banget. Teu kudu monyet oge ngadahar buah-buahan anggeuna bagus sama monyet. Abang, apa bedanya sepeda sama perempuan? Enggak ada bedanya kok, sama-sama kendaraan. Salah. Terus apa bedanya Mbah? Kalau sepeda dikompa dulu, baru kamu naik. Terus kalau perempuan? Coba naik dulu. Terus kamu kompa. Pasti rasanya bikin kamu meremelek. Geus teu usum anjing ilmu padi aya nama ilmu guludug. Kumari deh. Nu ngarudetkeun pentar anjing. Kana mah nu musikeun pentar anjing. Pan tutung-tutung tah anjing. Hai, keluar yuk. Keluar malam, dingin. Keluar siang, panas. Terus? Maunya keluar bareng sama kamu. Hangat-hangat enak. Baheula mah gering teh di bawah sare, aya nama gering teh di bawah gawe dan di bawah umroh mah teu boga duit aing mah euy. Mending tong di bawah sakawa sabakaba. Sabakaba. Eta lah. Sabakaba. Lain batur marek bobo tehnya cuci muka, sikat gigi, minum susu dibacakan dongeng. Nah ari aing dititang ngasupkeun motor, dititang ngoncian pager, benerkeun antena, ngabdahkeun balong, nguras pantai selatan. Anjing kakara bisa hee. Cak aing teu ripo aing. Kenapa? Jangan lupa makannya. Iya, Jangan lupa sama ibadahnya juga. iya. Oh iya, satu lagi. Apa tuh? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, kamu juga ya jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kita tuh cuma teman. Jawab, kapal udara terbangna di mana? Di udara atuh. Kapal laut di Di laut. di laut. Zaman kapal api Ya di naseuna mun tapi namanya di mungkin. naseuna. Di tinyu jug bro ya ngopi di tinyu dikudekeun. Ngomong we yang ngopi gitu. Asareuwas ngadengena oge. Batur mah teu boga duit teh minta ka kolotna. Ari urang mah lain. Kudu gawe heula tapi kan kebebeladagan. Ciga lodong karbit nu keur diseuneut. Aya lieuran. Bang, aku mau tanya satu hal sama abang. Tanya apa? Apa benar menurut laki-laki bahwa semua perempuan itu bikin sakit hati? Enggak kok, enggak semua perempuan bikin sakit hati. Ada juga perempuan yang bikin bangkrut.